Здраво живо на сите, јас сум Никола од Свети Николе. Сега се наоѓам во големиот амфитеатар на Меѓународниот славјански универзитет Свети Никола во Свети Николе. Овде сум заедно со еден, според мене, од најголемите умови на денешницата, легендарниот Крешимир Мишек. Имав прилика во 2021 година да му правам интервју онлайн во мојот Канда подкаст. Пред неколку месеци бев гостин во неговата На рубу знаности во Хрватска, а овие изминатите 2 дена имавме прекрасен настан во Свети Николе, имавме предавање од господин Мишек, а во петокот, а сношти во сабота имавме концерт и оние кои што беа таму знаат како беше. Добродошол во Македонија, Креш. Бог Никола. Предминатата вечер во петокот, овде на оваа бина се одржа твоето предавање Светот во пресрет на транскуманизмот. Дали тоа ти беше прво предавање у Македонија или не? U stvari sam u Makedoniji više dolazio na televizijske emisije, još prije kod Milenka Nelakovskog, kod onog Žarka, mislim da se zvao. I bio sam samo u jednom gradu, ne mogu sjetiti kojem, na nekom predavanju unutar nekog događaja oko 1-2 u Europskoj uniji, ali pravog predavanja nije nikad bilo, tako da je ovo bilo prvo. Севте, добродошол и се надевам дека ќе имаш уште многу предавања у Македонија, затоа што луѓето овде не само што ја следат твојата емисија на Рубу знаности, туку го многу луѓе имаат прочитано барем дел од твоите книги. Сега би сакал да те прашам, зборевме за музиката, како почна да пишуваш и кога почна да пишуваш за нешто кои што тебе ти интересира? Pa gle, mene je pisanje stvarno oduvijek zanimalo. Dakle, ne zanimalo, nego sam se bavio, dobro, nema veze, odrasao sam u stanu punom knjiga jer je moj stari bio kolekcionar. Možda to ima veze što je stari od stare bio utemeljitelj Društva prevodilaca Hrvatske, Leo Držić, pa isto gomile knjiga. I naravno da sam ja počeo klinac čitati knjige i onda kad sam počeo čitati časopis Sirius za znanstvenu fantastiku, tamo su bile takozvani rubrika Mini u Sirius, kratke pričice. I to se meni još kao klinicu učinilo jako zabavno. Ja sam pisao nekakve pjesmice u stihovima do 4. osnovne, pa onda sam crtao stripove i tako dalje. I onda sam odlučio napisati nekakvu SF pričicu malu. Imao sam 2 ideje i napisao sam ih ukratko kao neki sastavak i to je bilo to. Par godina kasnije sam napisao tu istu pričicu, jednu od njih malo kao bolje. I ja negdje u 27. godini kad je počeo izlaziti časopis Futura, drugi SF časopis u Zagrebu 90-ih, jednom je u tom časopisu izišla uputa kako slati priču. Molim vas, nemojte mi slati priče ovako, nego ovaj prored, ovaj naziv. Ja to pogledam i mislim si, vidiš, sad znam kako se šalje, jer meni uvijek najteže ova infrastruktura. Mogu bi probati napisati onu istu priču koju sam već prije napisao. I tad sam napisao tu priču i ona je objavljena i kasnije neka druga, pa sam dobio neke nagrade i tako sam zapravo počeo pisati. Od kad sam naučio pisati, ja sam pisao. Evo, imali smo jednog učitelja hrvatskog jezika u osnovnoj školi koji je imao zanimljivu zadaću. Rekao, ne morate nikakve zadaće pisati, ali hoću 2 sastavka tjedno. To naravno niko nije napisao, ja sam ih napisao 70. Jednostavno me zanimalo. Svak 2 tjedno, to su bile razne pričice, mogu si što god hoćeš pisati. I u principu sam se počeo baviti pisanjem za ozbiljno. Na faksu me moj pokojni prijatelj, rock kritičar Ante Perković, koji je radio časopis Puls na Fakultetu političkih znanosti, rekao je, daj ti skupljaš stripove. Ili mogu o strip fanzinima napisati? Ja rekao, mogu, skupio sam sve strip fanzine i napisao sam skoro enciklopedijski tekst od 93. do 96. hrvatski strip fanzini. I to je bio moj prvi tekst u ikakvim novinama, ali to je bilo jednokratno, za Puls, za kolege s faksa i tako dalje. Sljedeće moje pisanje je krenulo onda kad sam se oženio, pa ti uvijek fali 800 kuna. Misliš, samo da imam mojih još 500-800 kuna, onda mi ništa ne bi falilo. I tako sam počeo fušariti i pisati za razne časopise. To su uglavnom bili časopisi kao Drvo znanja, Modra lasta, Zabavnik, te zabavne teme raznih naravi. Tu sam počeo, prvo sam pisao zapravo u Hrvatskom slovu o stripu i nešto rock kritika. I tu sam počeo baš pisati. A paralelno s to sam počeo pisati znanstvenu fantastiku. I u tih 5 godina sam objavio 15 priča. Od tih 15 priča imam punu policu knjiga. Znači ova je izišla u ovom času, ova u onom, dobio sam 2 sfere, to ti je nagrada od Hrvatske udruge Sfera, ima konvenciju Sferakon i nagradu Sfera za 2 priče. I jedna je ušla u antologiju Hrvatske znanstvene fantastike i onda sam u stvari prestao pisati SF, ali i dalje je većina tog što sam u životu do prije 10-15 godina pročitao bila SF. Tako da sam s jedne strane pisao oduvijek, s druge strane sam počeo pisati ove razne zabavne sadržaje, jer sad ću reći trebala mi je lova. Ali lova je uvijek samo izgovor. Jer, znaš, zašto da ja sad pišem 3 sata sam po sebi? Ti moraš imati kao neki lažni motiv, ali mene u stvari zanimao proces. Nađem temu, napišeš je i onda u nedjelju ujutro idem po jutarnji, u njemu izlazio taj prilog Zabavnik i onda otvorim i gledam tekst prelomljen, vidi kao pravi.
Kužiš kad to dobi taj oblik. To je isto kao kod knjiga. Kad knjiga jednom nastane, odjednom je ona knjiga. A tekst je već i prije bio u Word obliku u kompjuteru, ali to je ništa. I tako sam počeo pisati prvo SF priče i za te novine. I u principu moja prva knjiga bila zbirka SF priče, Zvijezdani rifovi. To je bila prva. I onda se počelo događati da su mi neki u nekim izdavačkim kućama naručili, bi ti mogao napisati, to je tek na rubu znanosti bila, možda 2-3 godine trajala, bi ti mogao napisati o telepatiji, telekinezi, ili bi ti mogao NLO-ima, putovanje kroz vrijeme. I sad sam počeo kao pisati knjige po narudžbi, što je dosta zeznuto, ali ja sam uvijek imao nešto materijala već prethodno napisanih. Nikad nisam baš od nule kretao. I onda sam tu u principu počeo pisati takve knjige. Znači, imam 3 vrste knjiga. Jedno su priče. To su 2 knjige. Zvijezdani rifovi, zbirka SF priča o kojoj sam govorio. I fantastične ratne priče, to sam napisao prije 2 godine. To sam 20 godina razvio taj koncept spoja fantastike i rata. Drugi dio knjiga, drugi sektor knjiga su ove knjige o graničnim područjima znanosti. Telepatija, telekineza, putovanje kroz vrijeme, NLO. Onda 2005. se pojavila knjiga Davida Icka, Najveća tajna. I znao sam čovjeka koji je to izdao u Hrvatskoj, pa sam uzeo kontakt, pa sam snimao Davida Icka preko satelita, intervju. I tad kad sam to pročitao, to je bilo kao da sam stavio druge naočale. U isto vrijeme sam počeo pisati neke blogove. Blogovi su bili tada rana faza, pa su mene u Večernjem listu naručili, daj piši za našu blogosferu. Blog, ja znam šta je to blog? Pa to ti kao, sad znam ja to blog, dnevnik, ali nikad zapravo blog nije bio dnevnik, blog je sve drugo postao. I tu dok sam pisao, odjednom sam počeo učavati, u isto vrijeme sam po kafićima sa džepnim nožićem, čitao sam novine uz kavu i vidim ja razne vijesti koje sam počeo interpretirati drugačije nakon pročitanih knjiga Davida Icka. Ja s nožićem njih rezo, danas to radim sa copy-paste, a ono je bilo cut and hide. Dakle, koristio sam tu tehniku cut and hide, jer to su bile novine od kafića. I napisao sam, predložio sam tom svom prijatelju Darku iz Telediska, znači jednu knjigu koja je bila ne knjiga, jer ovo prije su bile knjige, tematika i tako. Rekao sam, šta ne bi napravili knjigu? Sve piše u novinama, tako mi se zvao jedan tekst, jedan blog se zvao, sve piše u novinama, a ponešto i ne, gdje sam zapravo gledao kako u novinama sve piše, ali izokrenuto. I onda sam rekao, njemu mogli bi tu knjigu složiti do ovog onog, kao sve čatu na brzaka. Možete krenuti na brzaka, ali na kraju ti uvijek godina dana prođe. I tako sam počeo pisati taj žanr knjiga, da ih nazovem, ja ih zapravo zovem psihodeličnom literaturom, jer to nije ni publicistika, ni znanost, a u isto vrijeme ima podataka, ali su oni nabacani po kriteriju važnosti, a ne po kriteriju međusobne logike, a logiku ti nađi sam u njima. I taj slijed knjiga je krenuo svake 3 godine, znači 2010. ta knjiga sve piše u novinama, plus druga zbirka intervjua. Jer to je bila knjiga Sretan kraj svijeta, čija je namjera bila da zamijeni 40 drugih knjiga. Primijetio sam da sam sa Lynn McTaggart, sa Michaelom Kremom, sa raznim drugim ljudima, Halom Puthoffom, radio intervjue koji pokrivaju nekad cijele knjige. I danas nema čovjek više vremena čitati cijele knjige. A ti možeš cijelu knjigu u jedan dosta dugi intervju sažeti. Ta knjiga zapravo kad je pročitaš, ti si pročitao 40 područja graničnih sa prvacima iz tog područja, sve stranci. I onda je krenulo 2013. Dečko je djevito skokovima. To je bio nastavak, sve piše u novinama. Ali od 11. do 16. su trale te, ajmo reći, psihodelične godine, pa je od 16. izišla knjiga Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam, inspirirana mističnim iskustvima i ayahuaskom. Onda se sve to slilo 2019. sve to u konačno jednu suvislu knjigu koja ima nekakvu strukturu da negdje vodi, i ove druge vode, ali malo spontanije, a to je Smrt, transkomunizmu, sloboda narodu. Naravno, kako sam nju napisao, 3 mjeseca kasnije rukne transhumanizam, on je lockdown i sve. Onda sam napisao knjigu Doba virusa i ljudi, koju sam prvi put svjesno pisao kao jedna hibrid dnevnika i tako, jer sam odlučio svaki 2 mjeseca napisati što je bilo u tih 2 mjeseca dok je sve svježe. Jer sam vidio da dojmovi jako brzo prolaze. I to je bilo to, tako da ukupno sam napisao 12 knjiga. I objavio sam 12 ploča i nadam se da neću sutra umreti, jer sve ukazuje na to. Mislim, kako bi se reklo, 12 mjeseci u godini, znaš nekako, nešto je završilo. 12 po 12, 144 ima. Aha, misliš da će još biti? Ok, dobro. Gle, dok smo tu, ja sam sebi obećao, dok sam tu na ovoj zemljici, uporno ću povećavati količinu smeća. Jer kako drugačije nazvati te gomile knjiga koje ti otisneš i ploče nego jednom, to je sve buduće smeće. Ali dobro, za sad se još uvijek zabavljamo. Pa некои дечки во иднина ќе најдат во некоја библиотека од твоите книги, сигурен сум дека ќе ги читаат, дури кога книгите можно е да бидат забранети некогаш во иднина. Ma ne ima tih ljudi, ja sam primijetio, koji baš rade kolekcije tih knjiga, baš ih zanima. Jer da se nešto razumijemo, ti kod nas nemaš uopće, ne samo u Hrvatskoj, ti zapravo nigdje, ni u Makedoniji, ni u Bosni, Srbiji, ti nemaš knjige
koje pokrivaju tu materiju na taj način. One ne postoje. Jer da bi one nastale, treba biti zadovoljen niz vrlo specifičnih uvjeta. Da. Znači, za početak, ja nisam ni znao da sjedim u prvom redu jedne velike promjene, ali ja iz tjedna u tjedan sam bombardiran raznim temama koje moram u tom trenutku ući. I odjednom ti počneš to spajati, širiti se zapravo kut gledanja. I onda se to počne spajati prema, odjednom se pojavljuju novi pojmovi koji se nadograđuju na ono staro, a ti nisi ni znao čemu to staro treba služiti. Tek kad dođe novo ti veliš, aha, nije postojao izraz transhumanizam, postojao je, ali nije bio toliko poznat do prije 10 godina. Tek onda se počeo malo više širiti, bio je poznat u radovima i tako dalje, ali govorimo onako da je probio se van, tako da sve u svoje vrijeme. Sad isto imam u radu par knjiga, uvijek ih imam. Kužiš, sad koliko ću skupiti discipline zapisati, jer u zadnje vrijeme sam se jednostavno uljenio. Prije sam pisao, imao sam drive, idem pisat. A sad si pomislim da li da sjedim na balkonu 3 sata i buljem u prazno ili da idem pisat, odgovor je jasan. Šta misliš koji je? Balkon. Bravo. Balkon. Definitivno. Smrt za knjige. Trebalo bi zabraniti balkone. Znaš koliko bi knjiga bilo napisano na svijetu da ljudi nemaju balkone? Ovako sjedi na balkonima i šta ne, pišu knjige. Кога имавме прилика да се дружиме во Загреб, во еден неформален разговор, ти спомнав како јас сум научил од твојата емисија за sun-gazing, за соларна јога, без да знам дека постои нешто тако, сум гледал сонце, а ти ми кажа дека како кога се враќал од работа, кратко време по емитувањето на епизодата со Хире Ратан Манек, веќе почел да забележуваш луѓе кои што стојат на некој мост, улица таму и гледаат во сонцето. И тоа не е само со таа тема. Многу теми кои што ги имаш афирмирано преку на Рубо знаности, станале општо прифатливи, би рекол. Промениле ка луѓето точка на перцепција, би рекол слободно промениле и состојба на свеска некои луѓе. Кај многу луѓе од моите генерации предизвикале дополнителна љубопитност за истражување на тие гранични области и предпоставувам нема како да не си свесен. Дали си воопшто свесен колко влијание имаш извршено врз многу луѓе кои што живеат на овие простори со твоите емисии? Gle, jednim malim dijelom da, većim dijelom ne. Dakle, kao prvo, čovjek moramo razumjeti da svako ima svoju percepciju, ja vidim koliko vidim. Znači ja sad vidim tebe, evo vidim kolegu koji snima, ali ja ne znam sa svakom emisijom ili svakom riječi ko je to vidio i kako je na njega to djelovalo. Dakle, ono što sam ja vidio jest ulazak nekih tema. Znači, to sam vidio. Recimo, sjećam se kad sam sa Rickom Simpsonom napravio emisiju od ulju od konoplje, koju sam morao napraviti tako da se to uopće ne spominje. Pa se napravio da je to o konoplji, pa tu najjači prilog mogući na svijetu, ministrica zdravstva, nizozemske znanstvenice. I onda na kraju on priča o filmu u kojem on priča o ulju od konoplje. I vrlo brzo, naravno, kad se to počelo raditi, pojavili su se prvi koji su se, a to je nelegalno, naravno, marihuana, pa sad i kuhaj ulje. I to se počelo jako brzo širiti, tu sam vidio kako zapravo čak i to samo povlađivanje samo sebi, ti si s nečim počeo, zapravo nema veze, jer kad sam bio u Požegi negdje 2015. 16. 17. na predavanju, jedan me čovjek iz publike pitao, prostite, a kad ćete napraviti emisiju o ulju od konoplje? A ja sam mu rekao, gledaj, ti to mene sad upravo pitaš, zato jer je već bila. Jer kuriš, kada stvari idu tako daleko da se zaboravi prvi korak, onda su tek otišle. Tako da, recimo, za tu temu sam vidio. Ono što znam da su mi ovako ljudi po ulici znali prilaziti sa raznim temama, svakog je neka druga tema, to je nevjerojatno, nikog ne takne ista tema, možda nekog da, ali ono veli, meni je ova tema, baš tu sam ja se promijenio, veli, zbog ove teme sam, onda sjećam se kad sam došao u Blatušu za vrijeme lockdowna, pozvali smo jedno eko selo, to ono žive praktički ljudi u šumi, znaš, kraj Zagreba, dođe jedna tamo žena i veli, hvala vam puno, ja sam zbog vas tu otišla u šumu, sad se mislim, možda sam nešto kriv. Jer kao ona pogleda David Icke, 6. 7. sve je bilo jasno i otišli. Sad mi na to zahvaljuje, veli mi ja moj prijatelj, da, to si ti. Prvo nahuškaš ljudi da odu u šumu, a ti onda fino u stanu centralno grijanje. Da, sediš na balkonu. Onda, a ovo što si rekao za sun-gazing, kad smo to radili oko 9. 10. na Indije, Hira Ratan Maneka, nakon 190 barem mailova sa indijsko-hrvatskom ambasadom u Indiji, kad smo dobili tu vizu da on može doći, na kraju on zbog te vize mogao i ima druga predavanja, snimili smo ga i onda je to fakat primilo ljude. Znači, kod sun-gazinga vidiš kad vidiš čovjeka kako ravno stoji kao gljiva i gleda prema suncu.
Imaš taj most Slobode se zove između Novog Zagreba, glavno središnji most koji vodi prema centru i prema televiziji. I tu sam znao tih godina prolaziti i vidimo onako po nasipu, onako razbacano ljudi stoje, obično trče, šeću, vidim onako ljudi stoje kao stupovi i gledaju sunce, jer svaka stvar ti ima nekako vrijeme trajanja. Ljudi ga se prime, mnogi to odrade, i nakon što odrade, onda naravno zaborave, novi možda ne primijeti ili dođe nešto novo. Ali recimo ta sun gazing pouzdano znam da je mnogim ljudima ekstremno pomogao u zdravlju, onda mi se to događa ovo što si rekao. Sjećam se kad sam došao u Đakovo sa mojim organizatorom, odjednom dođe neki dečko, a ima v tome već i 10 godina i više, dođe sa, kak se zove, iz autoškole Sunce. Ja velim, šta ti tu radiš? Velim, došao sam te upoznat, puno ti hvale. O čem se radi? Jer, znaš ono, kako ne bi trebalo ubijati glasnike, tako i ovo zapravo je Hirat Manek taj. Ali ajde, dobro. Znaš, kad ti poštar donese listić od lota za $1 milion, onda i njega zagrbi. Znaš, voliš i njega, znaš, makar nema veze s tim. Ja njega pitam šta je bilo. I on mi ispričao tu dramatičnu priču kako imate ulcerozni kolitis. Pazi, on je bio vitak ko ti i ja, a imao je 20 kila manje. I možda je pitao ovakvu šaku tablete i to je bilo to. I onda jednom prilikom otišao kod roditelja u Bosnu i zaboravio je uzeti tablete, a već se počeo baviti sun gazingom. I nastavio je gledat, potpuno se izliječio. I još na kraju htio uvijek otvoriti autoškolu, a imao si norme koliko svaki grad smije imati autoškola. I onda su taj put, kad je on se izliječio, su povećali normu za to njegovo mjesto i on otvorio autoškolu Sunce. Znači, takvih pojedinačnih primjera gdje je nekog nešto primilo pa je krenulo, tog sam doživljavao. Recimo, jednom je pisao neki matematič, rekao mi je cijenjeni gospodine Mišo, da li bi se došli tamo negdje, ali nisam ja mogao doći, ne znam, nekakvu promociju, jer je on dobio jednu ideju za matematiku iz emisije Na rubu znanosti. Onda je bilo nekih ljudi koji su neke ideje počeli razrađivati i nakon što bi vidjeli emisiju Na rubu znanosti, počeli bi se njome baviti, onda bi za 10 godina i oni sami bili gosti Na rubu znanosti. Sa tom svojom razredom. Tako da sam vidio u tim pojedinačnim razbacanim slučajevima, što kolektivno, što individualno, da su tu neke stvari nekog dotaknuli i tako dalje. Ali o razmjerima, naravno, nemam pojma. I sad, koliko takva stvar dubinski ima učinak, to je isto teško procijeniti, jer to je već efekt leptira. Da. Znaš ono, mala promjena. Pazi, ali ja znam samo po sebi, kad se sjetim kako su male riječi i male reakcije drugih ljudi mene znale utjecati na nešto ili promijeni život. Nevjerojatno je koliko mi utječemo jedni na druge, pa čak i nekakvom sitnicom. Znaš, možda onaj koji je rekao, pa daj, moglo bi tu svirati, možda je taj odlučio da ću ja imati svirku, inače možda ne bi, ko zna. Tako da, iskreno ti kažem, ne znam, jer sam primijetio jednu stvar. Kao što kaže jedna od pjesama s mog repertoara, inače od Olivera Dragovića, vrime metlom sve pomete. Dakle, ti možeš biti, evo, može biti neki pionir 60-ih u nečem, na tome njegovom se sve nadgradilo. Da. Generacija se promijenila, on je davno možda već i ostario, umro, stvari idu dalje. Šta da sad s tim radiš? Znaš ono, tako da vidio sam kod nekih konkretnih tema, sam stvarno vidio da su se proširile, pa kod nekih i nisam. Neke su recimo primile nekakve entuzijaste. Svako malo meni neko dođe da neku temu pokupio, da ga je to zainteresiralo pa se to ubacio, ili često puta mi ovako dođu ljudi pa mi govore hvale, šta uopće se ne poznamo, ali šta se zbivalo? On je u emisiji Na rubu znanosti vidi jedno barem 50 alternativnih zdravstvenih metoda, nema jednog ključa za sve. Da. I nešto ga je tu i on je krenuo tim putem i on je sad to tu vidio i ja razumijem te ljude, meni čak nije to ni neugodno jer ti ljudi ne dođu tako da ti naprave neugodnim, nego sasvim onako najljudsko kako pričamo, kao da ja sad vidim Brajana Secera iz Strejkaca, rekao mu stari da nije bilo tvoje gitare ne znam šta bi slušao, neću dalje gnjaviti, hvala, doviđenja. Nije to ona situacija gdje te neko zaskače, gnjavi, to je razgovor ravnopravnih ljudi o životnim iskustvima, ali to je moj jedini eventualno feedback. Ja, naravno, niko od nas ne vidi sebe sa strane, tako ni ja. Nešto sam od toga primijetio, baš sun gazing, se sjećam te scene da ja prolazim, mislim si, ovo je nevjerojatno, pa pun nasip ljudi koji stoje kao svijeće. To je bilo očigledno. Ko зборуваме за влиянието, ја би употребил и ова прилика да споделам и со јавността, тебе пак ќе ти повторам по 4-5 пат, да не бевте ти Домагој да кажете во твојата емисија за геоглифот во Овче поле и за, не знам, редени камења, ѓаволски зид и за Кратово, никогаш немаше да се случи прво токав наплив на посетители и туристи овде. Потоа многу тешко да не беше тоа, многу тешко дека ќе ни беа дозволени некакви истражувања. Како што знаеш, по втората емисија со Домагој за Овче поле, по Александар Македонски епизодата, нас веднаш овде ни беше дозволено да правиме археоакустични истражувања и започна тој
научен проект со геоглифот. И еве на мене лично преку афирмацијата у 2012 и 2013 со Домагој у двете епизоди Траговите по древно рударство и Александар Македонски и она што го направивме пред неколку месеци со тебе Мистична Македонија епизодата, ми помогнавте не само за мене да се промовира мојата работа, тоа ја не сум важен таму, јас сум само една човекот кој ја пренесува пораката и тоа е порака од нашата колективна свест и нашите предци кои што живееле овде. Успеа Крешо и ти благодарам за тоа што даде можност да Македонија се промовира една друга страна од Македонија, посебно во она што го направивме Мистична Македонија. Кратко и јасно представивме еден куп работи во Македонија, значи потврдени локалитети, алтернативни тврдења за толкување за што се тие локалитети и така натаму. И верувам дека многу луѓе кои што ќе го гледаат ова биле допрени од некои од тие епизоди од порано и морам да ти кажам, нека остане запишено во јавноста, кога го гледав Роберт Баувал кај тебе, како зборува за Орион's Belt, за појасот на Орион, платото на Гиза и сето тоа, јас тогаш се заинтересирав и се реков, чека, овие научници имаат некакви софтвери, па почнав да гледам други документарци со Баувал и со Хенкок после тоа, и така јас најдов фривер софтвер на кој што најдов дека Касиопеја е со роденденот на Александар Македонски, е забав се убило огледална слика совршена и Домагој секоја му чест зема и тоа го доработи, го обработи и му даде прекрасно астреотеолошко толкување. И така да, не знам, може би козмичка тајница, вселенската секретарка си го направила своето, да ја тоа го видам Баувал како прави кај тебе, па да ми се отвори таа слика у главата. Gle, upravo ovo što si sad ispričao, sad pazi ovo. To ti je razlika u perspektivama. Znači, moja perspektiva, ljudi vide teme kako je dobra tema. Moja perspektiva je jadna i mala, zato jer ja moram imati temu svaki ponedjeljak i ja gradim teme. I za mene si jedna tema ti, druga tema Domagoj, treća Rick Simpson, četvrta ovaj, peta ovaj. Sad je ovo slučajno područje koje neke dotaknulo pa tebe blizu, a možda neka druga tema nije. I u principu ja odradim tu temu i ako je ona suvisla i ako se ne napravi, u tom trenutku sam sretno s njom, zaboravim je, bavim se drugim temama i ne razmišljam o utjecajima koje ona ima. Pa ja kad sam imao raditi emisiju o Aleksandru Makedonskom, pa meni, ja sam se mogao da sam upalio mozak, sam se mogao sjetiti, pa ovo će gledati Makedonci, pa će to biti. Ja se tog nisam sjetio. Ja sam to radio zbog te teme i nije mi padalo na pamet. Ja zapravo nisam o Makedoniji ni razmišljao, jer ja sam razmišljao o temi i o sugovorniku i da li postoji sugovornik koji može to ispričati, ali je to suvisla tema i tako sam zapravo radio sa svim temama. Naravno, one moraju imati taj granični moment da meni bude to, da si malo onako te tu i zainteresira i u tom smislu, ali ovo što se sad opisuje ti je najbolji primjer upravo onog što sam prije rekao kako ti utjecaj ne možeš mjeriti. Jedna rečenica, recimo Robert Duval je rekao tu jednu rečenicu i ti si to vidio, a onda bi mogli ići dalje. A ja sam njega snimio zato jer me jedna žena nazvala i rekla on je tu kod mene na brodu, ako hoćeš dođi sa ekipom pa ga snimi. Znači da nije ona mene nazvala, ne bi ja snimio, ne bi ti gledao. I to je tako jedan lanac događaja i čako, meni je jasno da živimo jedno vrijeme smjene paradigmi i jasno mi je da su mnoge ove paradigmatske stvari na rubu znanosti, mnogi ljude povukli u tom smjeru jer to je dobro područje, to je zanimljivo područje, poučno, ali ti moraš prvo čuti za njega, a njega nema nigdje. Ovako u mainstreamu. Tako da evo, ja sam bio zapravo, mi nisam čak bio iznenađen, sjećam se da mi to Domagoj pričao, nešto sam sredno zaboravio, znaš, on rekao, bio sam u nekom gradu, rekao, počasni građanin, bili tamo ono, a onda sam ja zapravo pohvatao, onda nisam se ja prije sjetio razmišljati o tome. Kad sam ja počeo, aha, pa da, čekaj malo, sad oni gledaju Aleksandar Makedonski, onda jednom mi je bilo jasno da tamo negdje postoje neki ljudi koje to zanima. Kuš, ja sam to snimao zato jer je mene zanimalo. Супер. Човекот како суштество на планетата официјално на историја на школа не учија дека, не знам, живееле у пештери, удрил гром, го запалил некое дрво и така човекот научил за огнот како го пали и така натаму, дека не знам, ние на овој дел од светот сме дошли од зади Карпатите, дека човекот настанал од мајмун при еволуција и whatever, ама нашата свест, човечката свест има можности, капацитети и потенцијал за кој што денешното човештво многу малку знае. А ти се бавиш со теми кои што се на работ на науката. И прашањето ми е, дали она што е речено парапсихологија, уствари не е стварна психологија и потенцијал на човечки мозок? Ključno je razumjeti da ono kad se kaže riječ u onak generalnu znanost, da kao prvo tu je riječ s jedne strane o nekoj metodi, to je jedna priča, ali ono što mi najčešće zovemo pod znanost i pod kao dostignuća, to je u stvari
nešto što zove paradigma. Što je paradigma? Paradigma je jedan generalni okvir koji ti određuje, mora odgovarati na sva temeljna pitanja. Kako si nastao, otkud si došao i tako kako je nastao svemir. I paradigme se mijenjaju. Znači imamo si paradigmu srednjeg vijeka, Bog je stvorio svijet, Adam, Eva i to je bila ta paradigma. Ne kažem da je točna ili kriva, to je bila ta. Onda je došlo sa prosvjetiteljstvom nova paradigma koja će se preroditi u materialističku, znanstvenu. Tu su sad drugi odgovori bili. Stanice se neke dvije spojile, evolucija i tako dalje. Evo nove paradigme. Ta paradigma je primarno materialistička i uzročno-posljedična, ono newtonovska, znaš ono akcija, reakcija, linearno. I u tu paradigmu, a neću sad pričati o tom da li ta paradigma namjerno ubačena takva i da li ona ima neku drugu agendu da bi iz nje izrastao transhumanizam, što mislim da ima, ali za ovu priču to nije ni bitno. Bitno je to da se sad pojavljuju unutar svijeta i povijesti znanosti uvijek još neka istraživanja i podaci koji se jednostavno ne uklapaju u paradigmu. Znači za njih nema mjesta. I poznati povjesničar znanosti Kuhn je napisao knjigu Struktura znanstvenih revolucija gdje je objasnio da znanost zapravo ne napreduje linearno, nego znanost stvori paradigmu i onda 10, 15, 20, 50 godina skuplja dokaze za tu paradigmu. Znači ne istražuje, nego potvrđuje pretpostavke. Međutim, usput skupi nekakve dokaze koji se ne uklapaju. Kad se njih stvori previše i kad se stvori nova generacija ljudi koji se rode pa to pročitaju, pa stari profesori pomru, pa novi dođu, odjednom, hop, evo nove paradigme i opet se znanost bavite dokazivanjem. Znači, parapsihologija je kao prvo etiketirana kao nekakva šarlatanska znanost, što je teška glupost. Jer nema šarlatanske i nešarlatanske znanosti. To ne postoji. Parapsihologijom su se u povijesti njenoj bavili isključivo top znanstvenici, doktori znanosti, Amerikanci, Česi, Kinezi, Rusi, kogo doćeš. Nikad laici. Kao drugo, parapsihološki fenomeni su dokazani sa najvećom statističkom značajnošću u povijesti znanosti, a znanost je sve statistika. Kad ide lijek na tržište, statistički se mjeri koliko je dobar, koliko je loš. Sa treće strane, parapsihologija pokazuje nešto za što materialistička paradigma nije spremna ili možda čak interesno ne odgovara. Znači, svi su kod parapsihologije tražili, to su znači fenomeni telepatije, telekineze, ali i razni drugi. Može biti prekognicija, može biti vidovitost, može biti, imate razne izraze, mind over matter, i tako dalje. Psihometrija i tako. Parapsihologija znači pogrešno nazvana jer nema veze sa psihom. Ljudi su mislili, to je neka psiha, pa ovo je parapsihologija. Parapsihologija je najkrivlje nazvana, još krivlje je shvaćena, jer u biti, dok su ljudi tragali za nekakvim valovima između u telepatskim subjektima, znači ili telekineza, koja je to sila koja sad miče ovu čašu na isti način koja je ovako moja ruka miče, nisu to uspjeli otkriti. Zašto? Jer se čini da parapsihologija nema veze s time, nego ima veze s time da se na makro razini pojavljuju mikroučinci. Sad, što to znači? Mi danas imamo dvije teorije koje opisuju svijet. Jedna je teorija relativnosti. I oba dvije rade na određeni način, do određenih granica. I pomoću te teorije relativnosti mi danas imamo i GPS satelite prilagođene tome, pa sunce, pa vidiš kako se zakrivljuje, ne znam, svjetlost neke zvijezde oko sunca i tako dalje. To je jedna priča. Druga velika teorija koju imamo, koja ima puno svojih interpretacija, je takozvana kvantna teorija. Ali pustimo sad sve te interpretacije. Ona je donijela sa sobom dva pojma, koji u stvari su jedno. Nelokalnost i spregnutost. Što to znači? To znači da u kvantnom svijetu je ona klasični primjer. Ako imaš spregnuti sustav, znači dvije čestice, ali mogu biti dvije koze ili dva brata blizanca, i ako ih ti razdvojiš, svaka reakcija na ovoj potiče i ovu. Kao da nema prostora između njih, zato se to nazvalo nelokalnost. A dio tog je spregnutost. Ono što kažu u engleskom, kako onaj izraz imao sam problema ga prevoditi kad sam se prvi put čuo s njim, entanglement. Jer obično kažu veza, dakle spregnutost, sprega. Znači oni su u nekoj sprezi. I sada upravo taj učinak kvantne spregnutosti i nelokalnosti je upravo onaj koji ti vidiš u parapsihološkim eksperimentima. Znači, jedan majstor aikida zamišlja u koju će vodu promijeniti od 4 vode u 4 boce sa 4 razne boje tamo 2000 km daleko, a ovdje se mjeri ta promjena. Dakle, današnja paradigma nema odgovor na to kako njegova namjera utječe na bocu. Kako mačka vrišti, to je uvijek poznati primjer dok je mačiće ubijaju, a ona je tamo negdje. Kako se roditelji često puta probude kad im se nešto nekom bliskom nešto dogodi i tako dalje. Znači, parapsihologa nije parapsihologija. Ja bih to nazvao kvantnom mehanikom na makro razini, ali ovaj put onaj koja se tiče svijesti.
Znači ono što bi bilo pitanje fotona u kvantnom svijetu, ovdje bi recimo bilo pitanje blizanaca. Jer Rupert Sheldrake, engleski biolog, je napravio eksperimente na televiziji sa blizancima, jer su oni isto spregnuti sustav. Oni su isto jedna vrlo bliska cjelina, sve obitelji su bliska cjelina, ali jedno jačine blizanci posebno. I što se dogodilo? Jednom blizancu gurnu ruku naglo u hladnu vodu, ili ga iznenadi nekakvom, ne znam, što iskoči iz neke kutije, drugi blizanac to ne osjeti, ne zna on mentalno, ali na detektoru laži se vidi da njegova fiziologija primila signal. Znači, ispod praga svijesti. Zašto? Znači, oni su spregnuti sustavi i to se zbiva trenutno. Tako da parapsihologija zapravo pokazuje da nema prostora i vremena. Kod remote viewinga su ljudi gledali u udaljene pozicije, crtali ih, ali su ponekad na crtežima nacrtali i predmete koji su tamo bili prije 100 godina, sad više nisu. Znači, kad ti iziđeš iz ovog holograma, nemaš ti baš tak lagano sredstvo za navigaciju, sad u isto vrijeme postoji hologram jučerašnjeg dana, hologram sutrašnjeg dana, hologram ovih kuća tamo, hologram ljudi koji su u Australiji. Sve su to samo hologrami i prividne strukture u kojima mi kao sa našom sviješću smo kao učitani, pa čini nam se stvarno. I ljudi kad iziđu iz te vremenske zadatosti, često puti kad se nađu u nekom prošlom trenutku, oni uvijek kažu kao da sam ga mogao gledat, a kao da ne mogu ući u njega. Tako da je parapsihologija u stvari jedna od glavnih postignuća 20. stoljeća i u principu je to, rekao bih, temelj buduće paradigme, koja u stvari ruši uzročno-posljedični slijed i puno više nalikuje interpretaciji svijeta kroz mistično iskustvo, nego kroz jedan uređeni, prirodnim zakonima vođen linearni svijet koji se samo čini da je takav, a u stvari nije. За последниот дел од овој разговор би сакал да пројдеме кон повеќе работи, да ти ги спомнам, на кратко да ги пројдеме, за да не после тоа да не ти Znaš пише. kaj, na svu sreću o toj povijesti znam tako malo, pa ću vrlo brzo proći. Супер. Aj, reci. Не знам, земја е равна или округла? Pa ne znam, ja kad ležim na krevetu točno kužim da je ravna, baš vidim onako ležim. Ok, Ja nikad nisam postao ravnozemljaš iz raznih razloga. Načina kako je ta ideja se pojavila, razloga što ona ništa ne govori o svijetu. Sve ove druge granična područja ti govori nešto o svijetu, da si ti duša, da je svijet iluzoran, odjednom dođe neko veli zemlja je ravna i što? Ali čekaj malo, ako je svijet iluzija, pa nema zemlje uopće. Kužiš? Ако е на балкону лепо, не знам. Pa vidim samo, kroz optimizaciju vidim samo ono što stvaram u tom trenutku i tako dalje. Tako da je ta meni priča kao prvo nema nikakav značaj u smislu graničnih područja znanosti. Ona ne pokazuje, ona ništa bitno ne govori o svijetu. Ona završava sa fascinacijom, bam, tu smo pod kupolom i to je to. Još je pazi, Obama Barack je promovira kao ne promovira, razni pjevači, tako da mislim da je to, i ne samo to, odjednom ozbiljna granična područja koja su počela rušiti pravu paradigmu, kad dođu laici, odjednom je nova etiketa za sve ravnozemljaš. Stari, sve sam što možeš reći, ali ravnozemljaš nisam. Ne kažem da to nije, ja samo kažem da ne postoji zemlja, pa onda ne može biti ni ravna ni okrugla. Znači ja mogu biti ufolog, mogu biti conspiracy theorist, mogu biti, kako se zove, znaš ono, propalica, pijanac, sve mogu biti, ali ravnozemljaš ne, jer mi je to baš kao koncept besmisleno. Pogotovo kad se sagleda svijet iz perspektive svih ovih pitanja svijesti. I sad ti odjednom, ti stvarno vjeruješ da postoji ravnozemlja? Pa ja više ne vjerujem da postoji ni ova zemlja. Kužiš? A šta je sa teorijama o šupljoj zemlji? Hollow Earth theory, taka Garta i to, da. Makar tako da, velim, negdje u predkorijenu mi ta ideja ne drži vodu. Čak ni, jer kad dođeš, imam ja prijatelje koji su ravnozemljaši, mislim, argumenti su ovako skoro neoborivi mnogi. Znaš, kad ti vidiš planinu koju ne bi trebao vidjeti po zakrivljenosti. Nemaš ti to šta sad puno za reći. Ti bi sad trebao reći da je, jer, budimo realni, niko od nas zapravo nije vidio zemlju. Mi svi pričamo šta su nam pokazali. Ali ja nisam vidio ni Antarktik, ja ne znam ali on postoji. Ima je mnogo smešno kad neko kaže imao sam, ne znam, astralno putovanje ili ne znam psihodeli i video sam zemlju i video sam Mars i sve to, ma sve je to u našta podsvest u stvari i slike od našta podsvest. Upravo tako. Jer ja više gledam svijet kao psihodelično iskustvo i život, a u takvom kontekstu postoje tvoji doživljaji koji su stvarni i ostalo su iluzorni prikazi koji služe tome da se tebi pobuđuju ti tvoj stvarni doživljaj. I to je više manje to. Tako da, čak i meni ta rasprava jesi li ravnozemljaš ili ne, nebitna na ovoj drugoj razini. Ja bih rekao, čekaj malo, ajmo prvo se dogovori da li svijet stvaran ili nije. Pa ako se to dogovorimo, onda možemo sad mi raspravljati ili zemlja kvadratna, pravokutna, šuplja ili okrugla. Tartarija, nešto mnogo pričaju, neka Tartarija, neka stara civilizacija, čuo nešto to? Pa gle, koji svi doprle po internetu jer se pojavile su se mnogobrojne te vrlo zanimljive slike koje govore o velikom mulju.
Jer pazi, ako je tako moguće da je sve izmišljeno, moguće da povijest i ne postoji. Da. Ja sam u jednoj svojoj SF priči napisao priču o čovjeku koji je napravio vremeplov i nije mogao otići dalje od 1870. I dalje od 2020. Jer on zapravo bio u vremenskom akvariju. Nekom 4D. Znači može se i tako gledati. Gle, meni je vrlo zanimljivo kad vidim one fotografije kuća čiji prozori su ispod, ali ne moram da tako daleko ići. Recimo u Splitu, u Dioklecijanovoj palači imaš jedan trg gdje ima staklena površina da ti vidiš šta je ispod. Ja sam tamo nekad znao proći, vidim ispod su kao neke ulice, kuće, zgrade, ali nisam nikad razmišljao o to. Uvijek smo si razmišljali, znaš kad nam stari grad izgrađen na novo. Čekaj, ne razumijem. Kad bi sad Zagreb prestao biti nastanjen, šta bi on bio potopljen pod tlom, visoko 100 metara, onda bi nova kuća izišla. Ne razumijem. Gdje je došla ta zemlja? Pa da, i sad gledam, i onda kad sam ovim novim okom počeo gledati, gledam se, pa kako je to moguće? Ovdje vidimo još jedan u Splitu cijeli grad ispod grada. Pogledaš dolje, pa to ispada da neko hodao po onom pločniku, bio na onoj kući i onda se nešto dogodilo zbog čega je to sve otišlo dolje, a na tome, na zemlji, za toga je nastao cijeli novi grad. Nevjerojatno. Tako da, to je jedna od ovih pričica u kojoj se nisam baš puno nešto uforavao, jer nemaš ništa puno. Imaš samo slike i imaš tu pričicu da li je bio veliki potop blata prije par stoljeća i tako dalje. Tako da ne znam šta bi ti o tom rekao, a da sam sam dokučio. Jer se to jednostavno pojavilo tako kao kuriozitet po internetu. Ne mogu reći za te fotografije, čak ni da ja znam da li su one ispravne ili nisu. Ali s druge strane, stvarno, rekao bih da ove neke jesu. Na kraju krajeva i drugi gradovi postoje gdje sruši se dio za parkiralište ispod zgrade. A čekaj, kad su one postojale? Kad je to zaboravljeno? Kad je ovo sve prije izgrađeno? Ali, kako bih rekao, ako odlučiš da možda ništa nije tako kako su te učili, onda ima prostora za svakakvu priču, kužiš. Jer budemo realni, naše slike su tako kristalno jasne, a sve su second hand roba. Kužiš? Mi u školi učimo Napoleon je ovo, ti Napoleon. Jesi ti vidio Napoleona? Pa ne. Ne, ja isto nisam. Znaš nekoga je vidio? Pojma ne. Ne. Pa onda šta ja znam? Možda je to sve izmišljeno. Dakle, može se i tako gledati. Pa i, mislim, imav takava si za Fomenko i Nosovski, zato... Pa to je to, da fali, oni su napisali, gledaj, 280 fali godina. niz godina u kojima nije bilo događaja. Da. Moguće je i to, jer u nekom trenutku je trebalo napraviti vremensku crtu. Tako. Kako znaš da nije pogrešilo se? Kužiš. Normalno. Ili pak različni istorijski ličnosti, всъщност е една личност, за која ще се разкажуваат различни приказни од една и од друга страна. Приказната иста, ликот исти. Океј, не знам, Illuminati и Secret Societies. Дали свет владају тајна друштва или свет се влада само од себе или никој не влада светом? Pa gle, tajna društva su dio operativnog sustava upravljanja svijetom. Tajna društva nisu šefovi tajni svijeta. Tajna društva, jer kada nego ona nisu ni baš tajna. Imaš cijeli niz društava koja upravljaju svijetom. Znači neka su potpuno javna. Da, njihov rad je tajna. Pa ne, evo recimo MMF, EU, Svjetska banka za poravnanja i tako da. Javna društva, oni rade svoje. Korporatistički, transkomanistički plan. Rimski klub i tako dalje. Onda imaš te think tankove ko Rimski klub, oni kao daju neke ideje, kao u stvari programiraju budućnost. Pa imaš malo tajnija društva za koje znaš da postoje, ali ne znaš šta rade. Bilderberg, trilateralna komisija, u Americi imaš vijeće za vanjske poslove, Council of Foreign Affairs i tako. Onda iznad svih njih imaš okrugli stol, društvo kužiš. I sad ti vidiš da zapravo imaš nizove raznih tipova društava. Javne organizacije, polutajne organizacije, tajne i svaka od njih ima neku svoju djelatnost i u stvari su one usklađeno djeluju i nisu sigurno one glavne. To je samo operativni sustav kroz koji se ubacuju ideje u sustav da bi postale stvarnost, kroz koji se na neki način upravlja razvojem svijeta u nekom smjeru i tako, to me to više sluša. Tako da li postoje tajna društva? Da, ali prije tog si definirate tajno društvo. Nije to sad nužno dečki u kapuljačama oko cvijeća. Šta to znači tajno društvo? Može biti javno društvo pa da ima tajnu djelatnost. Da. A može biti javno društvo sa javnom djelatnošću, ali da ti ne znaš čemu to služi. Je li to javno ili tajno? Kako god je bilo, postoji apsolutno. Ali velim, ne završava priča ni najbliže na nekakvoj okultnoj skupini, jer to je bilo sumanuto i privuklo. Šta je iza to? Reptili, vanzemaljci? Pa gledaj, najveći problem koji je ljudima izazov za prihvatiti ono što su obično se etiketira u medijima kao conspiracy theory. A to je jedna etiketa glupa, kao ono. Pa ja sam prihvatio, pa sam rekao, ok, conspiracy theory, dobro, deci mi, ok, lijepo su me opisali. Ali ključni izazov je prihvatiti da postoji dugoročna namjera i dugoročni plan. Dakle, svako će prihvatiti relativno lako
da korporacije žele vladati svijetom, profiti, da će tu razne stvari muljati i tako dalje. Mogu prihvatiti da CIA šverca drogu i prodaje za oružje, to sve već je dokazano. Mogu prihvatiti čak i to da postoje moćne obitelji, kao što postoje, ovih nekih 13 obitelji američkih, koje onda pomalo preuzimaju Ameriku, korporaciju pa i politiku. Ali ne mogu prihvatiti da postoji obiteljski slijed preko 5000 godina koji nas vraća sve do trenutka ne da su oni se pojavili sa civilizacijom, nego da postoji struktura koja je instalirala samu civilizaciju koja prije nije postojala, krajnje neprirodna i nastala je u gotovom obliku. Već imala gotovo i pravo, i zakone, i kuće, zgrade, arhitekturu, sve. I ta priča apsolutno nema nikakvog smisla i zato ljudi ne mogu to prihvatiti tako lako, jer nismo naučeni razmišljati da nešto traje 1000 godina i da nekog to u kontinuitetu nadzira, a kamoli da je to stvorio. I naravno, kad odeš u prošlost u te dokumente do Denikena, prvo, a kasnije za Zaharija Sičana, ti ćeš vidjeti da tamo postoji jako puno prikaza gmazolikih ljudi sa skafanderima, koje je jako puno figurica. Sad mi možemo reći to je umjetnički prikaz ili to je realni. Helikopter imaju. Tu možemo birati, ali one su tamo. Stari narodi Sumerani su lijepo rekli, to je pisao Noah Kramer, ovaj sumerolog, nas Sumerane su bogovi stvorili da im služimo. I mi smo 2000 godina potrošili tražeći u tom metafizički sadržaj. Aha, Bog te stvorio da mu služiš. Znači, metafizički Bog je stvorio tebe, malog čovjeka, da mu služiš. Kako će mu služiti? Pa ne znam, bit ću dobar čovjek ili ovo. Ne, nema tu nikakve metafizike. Ti bogovi su stvarna bića, samo Bog ne znači Bog u tom smislu riječi, neki inženjer. Koji su stvorili ljude genetskim inženjeringom, jer očigledno da ljudi nisu prirodna bića, ne mogu živjeti u prirodi, ne mogu ništa. I sad kreće ona priča, rudnici zlata, kopanje, koliko je to zanimalo. Tako da najveći izazov je tu uočiti da postoji sila, čak i nije ni skrivena. Ona je skrivena velom interpretacije. Ti sve vidiš, ali ti je interpretacija ponuđena drugačija. I to je onaj izazov koji ljudi ne mogu zapravo prihvatiti lako, što je razumljivo, da ćeš ti sad iz jednog svijeta koji imaš u glavi, aha, to je vlada, to je izbori, pa je bilo ovako, pa su se ideje razvijale kroz povijest, pa si ti sad tu došao, pa i sad ti neko dođe s tom glupošću i tebi je to kao čudno. Ali ako je tebi nešto čudno, to govori o tvojim stavovima, a ne o stvari kao takvoj. Pa nekom prije 200 godina je možda bio čudan avion. Bio bi sigurno čudan kako leti. O čemu to govori? Pa nije avion čudan, nego ti imaš pogled na stvari zbog kojeg je to čudno. Tako da, eto, ja stvarno mislim da ne samo to. Danas smo vidjeli, i u nekim knjigama ima i fotografija, da će da postoji cijeli svijet izvan našeg perceptivnog okvira. Da. I zapravo jedina zavjera koja postoje, kako se može reći, zavjera krutog agregatnog stanja. Znači uvjerenja da je svijet materija i da si ti materija. I ono si zatočen u materiju i vladaš se unutar zakona materije, koja u stvari ne postoji. Svaki mikroskop bi pokazao da tu nema ničeg u sredini. Jaki mikroskop. Tako da živimo u vrijeme tog radikalnog obrata paradigme koje treba promijeniti uvjerenje čovjeka iz toga da nije materija nego duh. Ali ne na mentalnoj razini, nego na razini stvarnog uvjerenja, što je skoro nemoguće s obzirom koliko su naše uvjerenja duboko ugrađene u nas. Evo ti i ja, svi vjerujemo da je tu stol. Ma da. A realno ga nema. Pazi, znanstvenim okom gledano. Ako staviš jedna pernica ovdje i legneš, možda ti bude i krevet. Ali pazi, ovaj stol, evo recimo. Kako on sad je nastao tu, kako ga ja vidim? Tako što su moja osjetila uzela dio svjetlosnih frekvencija, a moja taktilne osjetila su uzeli dio ovih frekvencija. To je frekvencija koju možeš i osjetiti. Ako staviš prst, osjećaš da na mjesto dodira pulsira. Poslali u mozak i mozak je slovio sliku stola. I tebi istu sliku. Dakle, to je iz perspektive neuroznanosti kako nastaje stvarnost. To je u Matrixu objašnjeno. Iz perspektive fizike, opet ista priča. Ajmo, razbiti atom, šta je unutra, nema ni. Ajmo dalje. Onaj Rutherfordov model atoma gdje kruže, to je za 150 godina odbačeno, 120, ali moraš djeci nekako nešto mi ne vidimo svjetlo još Da Vinci to piše, mi sve što vidimo su sjene, u stvari kako se svjetlo odbiva od objekta, tvrde objekta. Ali ne samo to, nego razmisli o ovome. Dakle, mi vidimo 0,005% vidljive svjetlosti. Imaš hrpe svjetlosti. Da, i sad pa to znači da ti sebe eventualno možeš opisati kao skoro totalno slijepog. Da. Ti skoro totalno slijep čovjek. Da. Zato jer, dakle, iz te perspektive, to je ta promjena paradigme. Sad, problem je u tome što ti zaključci su dijametralno suprotni našem iskustvu. Znači, ja sam sad tebi rekao, ovaj stol nema ga tu. Moje iskustvo mi govori da ga ima. A iskustvo proizlazi iz moje navike kako vidim svijet. Znači, to je tako duboko. Kužiš. To ti je zapravo ono pitanje kako
što ćeš i kako doživljavati kad umreš? Kad nećeš imati tijelo, nećeš imati oči, nećeš imati ništa, vi imaš vid 360, ko si onda kad nisi ništa? To si. A sve drugo si izmislio. Tako bi izgledalo logički, znanstveni i filozofski i na svaki način točan teoretski prikaz svijeta. Ali naravno, kao što sam rekao, naše iskustvo nam je malo u suprotnosti s time i sad se tu vodi ta bitka. Ќе се навратам на инженерингот и на златото. Еден телото колку злато има 0,2, еден карат 0,2. Ден денеска бродовите за Вселената се прават со колтов од злато за да се штитат од радиација. И многу е возможно ние да сме некакви службеници на некој од надвор кој што му требало многу злато или некој од овде на кој што му пукнало филмот све овде и станал многу адвенст, па отишол негде надвор од Вселена, од планетата Земја и се вратил овде. Затоа што се тоа што кажавте дека да, цивилизацијата добила све на готово. Право добила на готово, металургија, значи тоа све дадено на готово. Pa da mi neko objasni kako prvi čovjek izmislio metalurgiju. Ok, vatru smo riješili, lupi je grom. Da, udrio grom. A kako si metalurgiju riješio? Imaš jedna stvar. Skoro svaka tema na kojoj smo naučeni razmišljati zapravo navodi pitanja zbog kojih se čini besmisleno. Evo, sad se spomenuo zlato. Znači, koji bi to razlog bio da su ljudi ikad počeli skupljati zlato? Znači, zlato je za normalnog čovjeka u normalnom životu potpuno nepotrebna stvar. Извини само, утопија на Томас Мор. Затвореници утопија су биле се пранги од злато у Република Утопија на Томас Мор. Дотолико злато nije bilo važno. To nisam znao, ali generalno govoreći za svaki život, od zlata ne možeš raditi, trebati niti alate praktično, niti jesti ništa. Gdje je zlato korisno? U elektronici. Sad se spomenuo u zaštiti svemirskih ovih objekata. I odjednom su ljudi počeli jako vaditi zlato, oni su bili ti robovi kojima su... I onda se to zlato čuvalo nekad davno, kao za bogove, lijepo su rekli. Znači imalo vrednost, da. Za bogove se čuvalo. Onda su ljudi rekli, joj, to je njih posjećalo, pazi sad ovo objašnjenje, to je nama servirano. Tamo je žuto sunce. Tamo negdje duboko u rijeci nekako malo kao zlato sjaja, ali svašta sjaja u prirodi. Pogledaš sunce, pogledaš zlato, ovo je isto kao sunce, to će mi podsjećati na sunce, idi me iskopati iz rudnika gomilu zlata. Šta ti nije jednostavno gledati sunce nego to zlato. I moguće, ja sam nekako zaključio da je cijela civilizacija bi vrlo lako mogla biti samo jedan divovski pogon za vađenje zlata i ništa drugo. Jer bi bilo zanimljivo kad sam radio emisiju sa Nebojšom Hafizovićem o njegovoj 9. simbolu gdje ima priča o zlatu. Zanimljivo je da samo jedna stvar nikad u povijesti nije prestala. Dakle, sve se mijenjalo. Politike, ratovi, krize, zlato se uvijek vadilo. Da. I zlato se uvijek vadilo. Zašto? Niko ne zna zašto. Zašto je vrijedno bilo starim narodima? Niko ne zna zašto. Što danas radimo sa zlatom? Isto koje oni čuvamo, ali ne za bogove, nek za nešto drugo. Ako pogledaš te priče, genetski inženjering, rudnici, zlato, današnja tehnologija, možda zaista je neko došao i pokrenuo veliki projekt rudarenja, kao što su Portugalci došli u Južnu Ameriku i tamo iskopavali. To je sve zapravo kopija, preslika na drugoj razini. Ali to su razmišljanja, to se ne može dokazati. Ali jedno je sigurno. Sigurno se ne može dokazati da su naši stari narodi počeli stavljati zlato u riznice zato jer ih je to podsjećalo na sunce. Definitivno. To znanstveno objašnjenja su vrlo često najgluplja. Kad sam čitao knjigu recimo o ovim velikim linijama u Naski. I sad imaš razne teoretske prikaze koje pokušavaju to objasniti. Je li to neko crto odozgora znakovi? Ne može se, stvarno je nejasno. Ne može kako. Međutim, onda su došli znanstvenici. I rekli su, pazi što je jedan znanstvenik rekao, imaš jedno 15 ponuđenja. I rekao, to je divovski tkalački stan. Tkalački stan, to je ono za tkanje niti. I to je to. I sad sljedeći mladi kad dođe, znanstvenik je rekao da je to tkalački stan. Znači, za neka od tih znanstvenih rješenja moram reći da nisam čuo gluplja. Kužiš, svako drugo, ali zašto? Zato se oni trude dati objašnjenje koje ti je unutar paradigme. Neće ga dati izvan paradigme. I onda dođu do takvih potpuno bezveznih stvari. Kako krenemo to što piše arheolozi, sve što su našli što ne im odgovara na takvo, sve je jedna strana bačeno i to se sakupi gomila artefakata. A nije samo to je to, ali pazi sad ovo. Starost. Dakle, fosili se određuju po stijenama, stijene se određuju po fosilima. Da. To znači da ti nemaš zapravo referentnu točku. Nemaš. Znači, izmislio se sve. Da. Pa onda dobro. Ok, da li smo mi izmislili sve? Smo izmislili sami nas. Pa da.
Pa to sve govori, sve ide, ako se gleda iz mističnog iskustva, a to ti je jedino zapravo realno iskustvo, ovo drugo je samo muka živa, neki lažni život, pa tu patiš 100%. Ne može biti drugo nego da smo sve izmislili. I to je taj fenomen svijesti, jer svijet nije materijalna. Ona je... Da se ljudi kaže ovdje srce od zlato, kad neko ima, je onako čovjek koji pomaže drugim ljudima, koji je dobar čovjek i tako. I ljudi još kažu srce od zlato, pa ja sad ću se vratiti nešto što smo pričali prije neki dan. Ovi bogomili naši od ovdje, ona tajna knjiga Bogomila i stare knjige bogomilske, su učili da sva tvar, sve što vidimo, da nije kreacija Boga, da je Bog nam dao samo dušu, a da je sve to njegov padnatih sin, Satanel, koji je postao Satana. Pa gle, ta stara priča koja je bila jako zastupljena u gnosticizmu, ja mislim da je vrlo točna i aktualna i zapravo govori točno. Šta se zbiva? Svi demoni u svim pričama uvijek su iluzionisti. Znaš, kad gledaš, on te plaši sa tvojim strahovima, ali sve je iluzija. Sad, ako ti ne odvladaš strah, ovdje je iluzija. Izvini samo, i sve bad tripove, sve loše halucinacije su uvijek opet u tebi. Pa sve, ali sad što se zbiva? Imaš znači nematerijalnu stvarnost i neki osnovni, ja vjerujem čak da je možda i neki iluzorni svijet i postojao u smislu nekog iskustva, da to neko biće koje je stvorilo nešto, ali je onda se tu dogodio haker. Okay. Haker, dakle neko je taj svijet ishakirao i to su ono što su gnostici govorili. Oni su govorili svijet materije je iluzija, sve iluzije. A duša nije iluzija i duša je jedina od Boga. Da. Što znači da ako je svijet iluzija, onda znači da ga je stvorio iluzionist. Točno tako. I ne samo to, imaš druga stvar. Ljudi kažu da je čovjek napravljen na sliku Božju. Jesmo li baš sigurni u to? Možda je napravljen na sliku vražju. Ali ja bih opet rekao ne napravljen, nego hakiran, jer bih rekao da to je o čem su gnostici pričali, o čem se danas priča, recimo kad neko stvara virtualnu stvarnost. Mislim da se ajmo reći, ta crna mračna sila koja upravlja svijetom, ako možemo to tako nazvati, da ona nema sama po sebi stvaralačku sposobnost. Nju imaju ljudi, taj dio ljudi koji je Božji zaista ima tu stvaralačku sposobnost i onda kao i sustav uzima, Schaubergera i Teslu neću uzeti, Edisona ću uzeti. Oni biraju šta će uzeti, ali oni to ne stvaraju. Pa recimo Andrija Štampar, čovjek koji je utemeljio Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Pa u njegovo vrijeme, on je htio spasiti seljake, on je učio kako da peru ruke, onda je došao neki Rockefeller i rekao, ovaj koncept ja mogu upotrijebiti. Dođi ti vamo mali. Tako ti to ide. Ovo je naše treto intervju zajedno. Prvi put... Ali ko broj? Evo ja ću da ih izbrojim sad, da. Prvi put ja tebe te intervjuiram online, vtor put ti mene na rubu znanosti, сега ja tebe te intervjuiram ovdje u Međunarodni Slavenski univerzitet. И ќе употребам оваа прилика да се заблагодарам на доктор Јордан Ѓорчев, основачот на Меѓународен Славенски универзитет, затоа што кога му кажав дека мојот драг пријател Крешимир има можност да дојде во Македонија и да организираме нешто, веднаш се озвана мојот повик, така да со тимот на Славенски универзитет Мебери Хајве хотел организиравме колку што можевме да биде. Најдобро во Свети Николе се случи првото предавање воопшто некогаш на Крешо во Македонија изминатиот петок. Сношти имавме убав концерт на кој што Креша настапи заедно со нашиот локален бенд Street Tail, а по него настапи Игор Стоноевски и Гима со неговиот бенд. Специјален гостин беше Пијан Славеј, Бранко од Фолтин. И сите кои што беа присутни на предавањето и на музичкиот настап веќе утринава ми се јавуваат и ми кажуваат многу позитивни впечатоци од синоќешното искуство. Се надевам дека Крешимир ќе имаме можност да го гледаме почесто во Македонија и нема да го прашувам, многу често го прашуваат на крај што би им порачал на гледачите и тана, нема да го прашувам тоа. Само ќе го прашувам едно прашање, дали брзо ти мина времето овие 3 дена овде? Дали брзо? Дали брзо ти е прошло време ова 3 дана овде? Pa gle, u stvari je to uvijek paradoksalno pitanje, jer kad mi imamo puno novih doživljaja, onda nam vrijeme duže traje. Znači ja se ovako nađem dislociran od svog uobičajenog ritma života. U ritmu života uobičajeno imaš neke stvari i obaveze poznate. I ovako se nađem izbačen često puta vikendima po ovakve putovanja, 2-3 dana nešto. I u takvim trenucima mi se kao prvo čini da tih 2-3 dana su jedan cijeli mikrosvijet koji sam on postoji i ništa drugo ne postoji. A u isto vrijeme nekako brzo prođe. To je taj paradoks vremena. Znači, uopće mi se ne čini kratko. To su samo ali opet brzo mjene. prođe. Da, samo mjesečeve mijene. Ne vjerujem u vreme. Ne vjerujem u vrijeme. Nažalost, vrijeme vjeruje u mene. That's the problem. Имам уште толку многу теми на кои што би сакал да разговарам со Крешимир. Ни беше друг план, сакавме да допреме повеќе да зборуваме за психоделици, за човечката свест,
за заговори, но се надевам дека за тоа ќе имаме некоја друга прилика. Ти благодарам, Крешимир. Драго ми е што јас изборам на македонски, ти на хрватски, се разбираме цело време без никаков проблем. Се разбирamo cijelo vrijeme bez ikakvih problema.